Kejingi olah jangkawi ke company na cebar jelah. Ia akan meletip kom ke Yana Petro Product Private Limited kepada ke company Sanjong. Menteri kam hak senang mau semai kepada napok Katwe Mer River District. Klam ki kot kislah ke babiang ber klam tam klam ke trading lesson napok ke HDC. Kalau pelang ia kena ngalam juga sang HNOF balik kendu your chief executive member ke HDC ubak punya sing sim bandawa ban penduk pendam no. Ya ke jing kam juga ke company bat kam tam tadi ki pai ni ke trading license amde ban ai satya amal kelap pen kai ni ke babun ki an kai bat kam tam ke jing kan snap ke jong ki ya ke tisen shar jong ke HDC habekan bikin lat pasai khabor ubak belas tekar ubalong presiden jaga HNF East Kasur District rengkap ubak Barnabas Manik kilong makari ke jing le jong di utrai ke company kalau bo yurai bat kan snap ya ke tisen shar jong ke HDC Ulah angru berada ke HDC kamla ban halo jakane nak kaliang juga seng kembasi macam dikilat kelti ke jengi ke bakam ting Awi central body mo kani issue bunuan. Habai dei bat kani ka company ka company klerong ke ka badan apa? Mau smart mo ka tengka Yana Petro Products Limited. Tingi wan hang ni nama bakani ka company ka badan ke kalaya like kat kumpian juga district council bat la saus nem mentang kila ada nanti bat ke bangilawan banja kendu UCM mentasi kalong baik na kaliang jungi kaseng in persyak baik ni company na maramni tang kataro ka don ru ka cingkren bahe na kaliang jung prize ni company kemudian kita ka burom wat habang ni kibri sa situ wat yang ngiru habang ni lek kan kli ya ka trading license ru kemudian ke kitin du iba kitin bahe andai ubuan apa kajala jungi kanong ba jungi udi ban buram udi ban ya prosedur jongka kidul anjong kan district council ru ina kalian ka jungi ngi kendu UCM mentang in persya ba habide baka trading license umde ban ai trading license ni company pat ban matai khambang thi don du i astan secretary jongka noden jen pada kerja upo di membajang central body in matai khamchai but ban explain ke ai ko ba I lalap takma Hasan Tarik mah bau CM dekat mangi ke HNOF bat KSU ngalalik sendan ini ti ya kene ka Yana Petro Products Private Limited kala trikam kumba saus nem klaim kikot kisla ki babiang hoi na kaliang kasunong kala ai ya ke NOC rei habangi pek habangi bisar benya na kaliang kaseng ngilap ba sibun giji duna hang to la tho ba na kaliang kasunong mau semai kala ai ya kata ka NOC ke ba untuk try jong atau ke Petro Products ula banbu ya baru kai ki kinja tiar mo haduk ba hakatu ke singi na kaliang ke enforcement jong ka district council kila lengok ki ba kumno ki ai NOC akan ke rukom te kumba la brief dai 14 mah beri members jong ka central body ju ru kini berkhoi ki bayo dalam ni tena kalian jengi gi persya ngira persya hiro bat umdi tangata gi kerpat ha ka ying mah jong ka district council ba ya kani ka company kim disu ban ai ka trade license ti kenang ba kadumja igwe ru ki kerja company ki balik mon om tang hapo riboy re haboro ai kari kasi jentia jengi na kalian ka HNIF ngi kentu mo ya ka district council khamtam hapo ka jelam jong ba panek sing ba inpek benya ikum kini gibru ba sim kabu ba chuwan ban khayi tang ba dio nong klem tapek ya ka jingjot jong ba mariang klem tapek ya ka jing jong ba bakta ya ka to ka jing sma jong ka to ka company ka basinarong to ti ngi na kalian ka riboy northern region kumala mikmat la pha inga ngira persya jur hadu kata-kata bat ngikwa baka council ikan penduk no ikan trade license tang kata bakim de show hero but entertain yaw ne bro ubalayo ikanika kanika company jo Yung karong ha kini kinja rong surok Kay ka assurance ka ba nalang jong CM la IP? abang ilik kendu yo CM ya mentah ong ba idang examine ni kato te ula kular hingi ba ngini ya trilang bang lada long kabala ilong ba kinom ai hero ya ka trade license yang jong ka council nakalian yung pila ay kenduk ng company. hoi na kalian sini lawan kendu ikatu kasigi bat akatu kasigi kumpan ong biang ba CM lalik ban jurip hang to ndai like ban lek jurip ma ngina kalian kasang ki siu bat HNF ngalik ban jurip akatu ka jeka Cuma nak kata jing jurut jupi
hilap ki pemberian ke setelah ke ka dan ke maham ki time limit pibo kuno ki Hoi ngilap bom dan ni mah nang kumba siong ulayat klem kini kena ikut kislag babiang nak kalian ke council ini nak kalian jong ke district administration ngai iba abro kiliang kalau fail lu berhoi sa chua kata hai nak kalian jong kaseng jingi kilali khang ya katuka company jong tu andre hadin asing lai singi se hak jingi penbej mah ba kamdi kan ti bangin le dak kata karukom tem uru lakular ba habreng news ngi unuan sim ya kata kata lai sen nak kalian ke council tingir ngi perkhat bu sim re hadut benta ule bom salia mah ti nak kalian jingi nak kalian kaseng yang bangin khang dei kata company jong Dia mentang kapli ne kakang na. yang benta kadang beli kadang beli Bila dah kadang yang clear bet aduk. Naduk mentang kan yang clear bet dia le amno. tak tahu nak kalian kasing jingi bang kasin jam bangin sim ngam ta ju ada nak kalian ke council kalau ai ngi assurance ba maki kin sim kia rengkat kasing jingi cibul ada kimna apa nih ka sencam ke step ke champion katanya hab ya sikmat nak kalian kasing hab ya sikmat lagi dia udah gila ini ketek mdah keteng Keteng ba? Barnabas mani Kibat kumu? Barnabas mani Kibat kumu ha ko asing. apo ke central executive committee kumu member apo riboy kumu assistant san secretary